Polsek Leg Sukun. Orang dah pada ngungsi semua. Polsek Leg Sukun. Yo. Polsek dah mau sampai jalan. Mana bang? Pemandang huli. Orang ni membantu pemandang huli. Inilah desa Babo yang terendam pada pagi ini. Kami terjebak di Babo. Kami datang dari Simpang untuk menuju ke Simpang Jernih. Ternyata di Babo terjebak. Alhamdulillah ada warga saudara yang menampung kami, diberikan makan dan minuman. Mudah-mudahan kepada beliau didapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. SMP Bukit 3. Tenggelam, bunga-bunganya tenggelam. Bodoh itu. Oh, dekat mana? Oh, nak tertidur tekong garki itu. Langkah ni polon ayun pede, padang mesure ila ododa, usaha sabe tempat meteduh. Ni ba me kentu hai agam hai. Tak kadu pangan dulu. Mbak tengok. Mbak tengok. Heading hala hala hiding, heading hala hala hiding, wajalala heading la haringo, heading la haringo. Ladies and gentlemen, Nebuka ke pintu taubat, bele sesat lun lam dunia. Mungkin wate tinggai sia bero lun wo. Kisah barotan di Aceh Raya, lam
ke ampun Bekle ulun dalam dosa. Ini dusun Alu Simpang Kampung Keselamat Kecamatan Green Bayun, Kabupaten Aceh Timur. Banjir. Ini jalan saudara-saudara. Ini badan jalan. Ini badan jalan ya. Ini seketiak sedada orang dewasa ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون